Yung pula binatang na turang akin maramang kim ni nawan ni do betul betul main alu ketunyong go ni kuha anabiyo siti kina siya daba na Quran siya nga ni besaw na lewena na Islam endo ambao nga bukati kikuya nga siya nga ni besaw bakandua naka evolitiko ena loman ni Quran nakandundua mekila na tamata ena bura-burongo ni besaw bakandua naka evolitiko ena loma ni Quran bakan din nataki ni miloni ereklabi naka na Quran bosen din nga may wana kalu siya nga ni besaw bakandua na liwena naka evolitiko ena loma ni Quran na profita kibe ira na musulmani kema may bakambote ni dederen dondo nga na Quran milioni na musulmani bura-bura reklabi naka na Quran may bakan ni baka dedere ko nga na Quran may bakan ni ira na musulmani ana bakambota nindombo nga naibola sa ikwe ndondo nga na Quran nakabukalebi ikemuni natura na kinamaramo nindo badal tigma anal katunyonggo anang kain do talan nam do pero ngodin do may anang do nang ona kataran sanggay tayo mo dito kamanda